malce več razmišljali o obrambi kot o igri v napadu. Saj tako kaže, tule zdaj Rui Pedro s podajo proti Sešljarju. Prva priložnost tudi za Ljubljančane. Goričani pa prežijo na te protinapade. Tule Urbančič, ki igra v vse boljši formi. Sijajna poteza Urbančiča, tudi aplauz goriške publike. Pa priložnost zdaj za Goričane in kakšna obramba Vidovška. Podariti v smislu tega, da bi zapravljal lepe priložnosti. Tule zdaj Urbančič s predložkom odbija Karamatič. Širok je prišel do žoge. Širok strelja in Vidovšek žogo izbija v kot. Lasickas. Mimo Ankraha. Dobra priložnost zdaj za Ljubljančane. Kvesič je poizkusil. Napad Olimpije, ki ga pelje Kvesič. Kvesič podaja proti Kreflu. Dobro se je znašel Krefl. Krefl, priložnost za Ljubljančane. Tole se je zdelo, da je bila to pravzaprav mat pozicija. Elšnik je prišel do strela z glavo. Mečaj pred golom Likarja, še traja ta Olimpij napad. Kvesič. Ostave Estrada, ki je za trenutek obležal. Še ena priložnost za Ljubljančane. Sešljar pred vrata. Nič proti nič ostaja v Novi Gorici. Žoga bo za Ljubljančane ponovno Skota. Velikonja strelja! Mimo tesne vratnice gola Matevža Vidovška. Kako malo prostora potrebuje. Elšnik. Nova priložnost za Olimpijo in obramba Pintola. Še toliko slajše, ampak na to bo potrebno še malce počakati. Teoretično lahko Goričani tole tekmo seveda tudi še dobijo. Ampak velika priložnost zdaj za Olimpijo. Altair, tola obramba Uroša Likarja. Samo kot bo to za Olimpijo. Altair, Džalo, Balde. Altairja kot tudi Likarja. Kot za Ljubljančane, Sešljar, nova priložnost za Olimpijo. Elšnik je skočil, še nevarno. Žoga bo za goriškega vratarja. Estrada. Konstantna nevarnost svojo višino v teh prekinitvah za tekmečeva vrata. Pa zdaj velika priložnost, Krajnc gre sam proti vratom. Krajnc strelja in Matevž Vidovšek zlahka lovi. Ja, v moji družbi po koncu tekme Miha Mevlja, zagotovo iz tabora, kjer so bolj zadovoljni s tole, lahko rečemo mirno, osvojeno točko. Miha, težka tekma, vedeli ste verjetno, da bo takšna, ampak danes je obramba Gorice zdržala. Ja, vedeli smo, da bo takšna, da bojo oni imeli posest. Mi smo iskali te pol kontre. Sicer nam je uspelo, nismo zadeli, ampak mislim, da je to za nas proti takemu tekmecu velika točka. Po seriji nekoliko slabših rezultatov, zdaj 3 pozitivni rezultati, 3 nove točke, sploh ti 2 proti Kopru in Olimpiji, verjetno še posebej veselijo. Kaj se je nekako tudi v glavah nogometašev zdaj spremenilo? Verjetno je vsako tekmo znova lažje iti, potem ko imaš nekako dober rezultat s tekme prej. Dobro, tudi prej nismo, prejšnje tekme, ko smo izgubljali, nismo igrali slabo, niso nam poklopile neke stvari, ko začneš dobivati pike, ko zadnji za tabo na lestvici začne izgubljati, dobiš malo samozavesti in potem se vse to poklopi. In tako se čutimo v slačilnici neko pozitivno energijo, vsi nas spodbujajo, danes je prišlo veliko ljudi, tako da to je za nas samo pozitivno. Miha, najlepša hvala. Dejan, mislim, da tule ob meni še ni sogovornika s tabora Olimpije, zato ti še za nekaj trenutkov predajam besedo, potem pa mi jo le predaj nazaj. Ja, v moji družbi še s tabora Olimpije Aljaž Krefl. Aljaž, tekma, ki ste jo nekako pričakovali ste čvrsto Gorico, na koncu niste uspeli prebiti tega obrambnega zidu, ampak v drugem polčasu je bilo kar nekaj konkretnih priložnosti, kaj ne? Ja, res je. Gorica je, kar se tiče obrambe, zelo dobro odigrala. Mi smo narekovali tempo igre, si ustvarjali priložnosti, ampak nažalost nismo zadeli. Pride tudi takšna tekma, ko si enostavno ustvarjaš veliko priložnosti, si boljši od nasprotnika in enostavno ne zadaneš. Taka tekma je bila danes. Zaslužili smo si več, ampak točka pa točka. Aljaž, najlepša hvala.
Ja, Dejan, da se še malce posujem s pepelom, seveda Nejc Mevlje je bil v moji družbi, sem se kar jaz motil. Mevlje so zelo nogometna družina in včasih pride tudi do kakšne napake, tako da res opravičilo z moje strani. Ja, v moji družbi domači strateg Miran Srebrnič. Miran, pred tekmo ste dejali, imamo načrt, kako igrati z Olimpijo, moramo pa doseči tudi kakšen zadetek. Zdaj, prvi del, s njim ste verjetno zelo zadovoljni, manjkal pa je ta drugi. Ja, res je. Mislim, da smo se res držali načrta, tako kot smo se dogovorili in to delali zelo dobro. Mislim, da prejšnje tekme Olimpija vsako tekmo naredila kar dosti priložnosti, danes dosti manj. Nekaj so imeli, ampak mislim, da v globalu smo jim ustavili v bistvu njihovo igro, malo smo več pustili bočne položaje prosto, ampak skozi sredino nam niso mogli prebiti in to je bilo ključno. Škoda, ker nismo iz tranzicije, imeli smo par dobrih stvari, da bi dali zadetek, ampak tako mislim, da je neodločen rezultat neka realnost. Moram pa povedati, da je bil pa rdeč karton čisti, kar je šlo malo v našo škodo, ampak vseeno moram čestitati mojim fantom na požrtvovalnosti in tudi kako so izpolnjevali naloge in naredili delo, kot je treba. Ja, malce ste se po tekmi, tule smo opazili, zapletli tudi v pogovor s sodnikom Vinčičem. Je šla beseda ravno v tej situaciji, o kateri ste govorili? Ne, rekel je pošteno. Mislim, da škoda, da ga ni klical VAR, ker mislim, da je šlo za situacijo, ker bi bilo do izključitve, nam bi bilo verjetno dosti lažje, ampak nikoli se ne ve. Napake delamo vsi, tako delajo tudi sodniki in gremo naprej. V vsakem primeru zdaj najprej točka proti Kopru, potem še proti Olimpiji. Kako nekako gledate na te točke? So to neke bonus točke v boju za obstanek, verjetno predvsem neka rezultatska nagrada za to, kar kažete na igrišču? To so sigurno pozitivne stvari, da lahko igramo z ekipami, ki se borijo za naslov, da lahko pokažemo neko egal tekmo. Seveda pa mi smo v taki situaciji, da moramo vsako tekmo iti s takim razmišljanjem, potem lahko tudi malo manj kvalitetne nasprotnike premagaš. Imamo še rezerve v igri, predvsem kar se tiče igre na žogi, moramo biti še malo boljši, da hitreje obračamo igro, da smo boljši tudi v duelih 1-1, ampak mislim, da gre na bolje. Zadovoljen sem zelo z fazo branjenja, ker je bila res danes odlična in drugo pa moramo nadgraditi. Najlepša hvala in srečno. Prosim. Miha, toliko za enkrat, bo pa zelo kmalu v moji družbi še Albert Riera, potem pa mi le predaj besedo. Ja, v moji družbi še strateg Olimpije Albert Riera. Mr. Riera, now we know you a little bit better and we know that you want to win every single game. So today probably you are not satisfied with the result. No, with the result. The game, we did also good things, as I'm always saying. When you lose, it seems that everything is bad. In this case, we draw, and it seems that we didn't play really well. But in some moments, I was happy how we were playing. We tried to find the spaces. It was difficult against a 5 defender with 3 in front. Difficult to find the spaces, but we were trying. We had chances. We could score. It's true that on the counter-attack, they were waiting for their moment to score. But this is like this since the start of the season. But the message that I said now in the dressing room, I'm happy to see this attitude that the boys, they are unhappy like they lost. And at the end, we draw. It's 1 more point on the way to our path, to our target. And keep going. I mean, we cannot stop. So, as I said, not with the result I can be satisfied, but with the game in general I am. There are different matches that end 0-0. Today, both teams had enough chances to score. It seems like this is the way Olympia plays. Entertaining, but sometimes the result is the right one, sometimes not. This is definitely the part you can be satisfied with. So, creating chances, you just have to convert them. Okay, as I said, I'm saying many times, the way how we are playing,
There is not only one way to try to provocate the mistake from the opponent. You will not concede or you will not make mistakes, and you will not concede chances. We are trying to minimize and to don't create chances to to don't receive these chances from the opponents. But also the opponents they are playing and they are trying their chances. They are waiting. They are playing for trying to play for the counter-attack. When we have mistake with the ball, that it can happen because it's normal. This is a game of mistakes. But the way how I'm playing, I will say that the team, I don't know the statistics, I didn't check the stats. Probably they had chances, we had a lot of chances also, but probably will be 70-30 control of the ball. That it means I have 7 seconds the ball every 10 and you have only 3 to hurt me. So your attacks are fast attacks and then shorter. I have more time with the ball to try to provocate the mistake from you. This is my idea. I'm not saying that I'm right. You can convince me that I'm wrong, but this is the way how we are playing. And playing on this way, I'm always saying that I believe that we will win more than lose. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Toliko z moje strani, Miha, zdaj pa uživajte še naprej v debati. Verjetno imate še marsikaj zanimivega povedati.